Taylarga geldik. Пригородный bazarı Bişkek bazar Пригородный. Qancha yaş taylar bular? Yazga 1 yaşlarda. Yazga 1 yaş, he? Qancha so'mda otasın bular? Moğuz 65, bu 45 dolar. Erkek taylar, he, ökөтен. Taylar, evet. Buna 65, buna olsa 45, he? Dün taylarda. O 65, buna olsa 45 ken. 45, 65 deydi. Zor kalkıyor da. Yok. O 45. Arkası 65 ken, buna otay 45 ken. Buna erkek taylar. Mayga 1 yaş oldu buna. 1 yaş oldu. Buna mayda 1 yaş bolot ken. Şimdi taylarda biraz koyuz. Oldu. 8 aylık. 8 aylık, he? Buna 45 8 aylık tay erkek mi? Erkek. Buna erkek tay ken. 8 aylık tay 45 bin. Buna Bişkek Пригородный bazarı. Buna 45 binge buna otay. 45 bin. Buna 85 bin onda aygır var ken. 85 bin deydi. Jası qanday? Asi? Жаң asi bu. Buna жаң asi. Buna 80 bin. Bunda. Buna 80 bin de oda tutsun. Жаң asi deydi. Telefon aytып koysun bu. Jigit. Biyaka. 0708 83 62 29. Mana uşul telefonga buna 80 bin. Buna onunla 80 bin. Uşul telefonga çalsan olur. Kulumdarın. Ya jigit. 27-32'den. Okey. Buna 27 ken. Arkaları 32'den deydi. Erkek taylar bular barten. Ya. Buna erkek taylar ken. Buna 27. Qanday жақсы сөйлейсің? 35 deydi. Oy ketip qoldi. Tos. Buna onda bir taqası boşanıp ketdi. Ya berle bir yakaydı versem o yakalı. Taqası düştü. Qarmasdı. Bu tay qancha? 40 min ya. Qancha jası qancha o'sha? 1 yaş. 1 yaş ya. 40 min deb 1 yaşda. YouTube mu? YouTube. Qaysi YouTube? Belek жаңылыктары. Mana 40 minge deydi. Bişkek Пригородный mal bazarı. Namamday taylar. Mana 45 min dolar. Sesli жетмесін, болуш қырық. 39. Telefonunu ayt koysun telefonunu. 702 78 23 20. Mana şu telefon bu. Mana tayga. Mana 40 min dolar. Bir yaş boladı. Aynen 1 yaş болады. Mana 30 mingden ne? Ha 30 min. Erkek urgaçı bu. Erkek. Erkek taylar. İşte düşüyoruz 28'den bereyizde. Mana telefon numarını ayt koysun o zaman. 773 38 35 89. Mana şu telefon bilen. Mana iki taydı. Mana 30 mingden de odat. Onday taylar. Mana 30 mingden. Onday taylar.
Mına momda B 75 bin bolattı. 75 bin deydi. Mına B'ni. Onun jası kança bolup kaldı? Yaşı где-то 8 yaş ошонун тегерегинде да. 2 ay, 2 асы, 3 асы oldu. 5'ti 6'ны туган бey да, 5 6'ны. 5-6'ın tuğan B'ye. Ha, mana 5-6. Arap aralashta bu kulaqların Ha. Mana paroda qaysı dedin? Şunu emne aralaş dedin? Arap aralashkanda. Mana Arap aralaşkan paroda mı? Kulaqlardan Mana momday. Mana momda bir eken. Mana Arap aralaşkan. Lan çöp düşüyor da gece sokuluda bölü 80 sonuna. Onun kulaklarından biletken Arap aralaşkan paroda. Paroda. Üstte aldım biliyordum. O akıllı yok. Men bir beklemeye kaldım da. Hem telefonunu ayt koy, telefonunu. Telefon numarını ayt koysun. 776 minin 79 79 78. Mana. Usul telefonga çalat kesger muna B'ge. Onday. Muna kulağı. Bul kulağını ayt otat, şol Arap parodasına aralaşkan dep. Muna onday. B'ge. Beles. Bak şile. Ayt över. Muna Beni B'in bilesiz kança jasta? Yaşın kança yaşında? Kança yaşında? Hey. Kornula turgay. Kança som suratasın emiş o? 65 mi sıra işte? 35 bin suratasın he? Kayda 35 mi klientler demek koyuyoruz. 65 demiş. Tura emez berek. Jo oşo kança suratasın? Bağlarını tura aytsan özün. 65. Muna 65 bin ken mına ki 65 bin. Arca kaptanlarına tartып. Oşo tartta olsasın eyma. 65 bin anan. Telefon numarını aytıp koyur. Ha boğaz bu le. Muna boğaz ken. Muna boğaz 65 binge. Muna boğaz be 65 bin deyt. Muna жазында tuyut дейсің бе? O 2 aydan gitti. Tatil. Mına 2 aydan keyin tuyut turgan boğaz be. Okey. Telefon numarını aytıp koysun. 502 80 90 55. Mına uşul telefonga azыр bir aylanıp жақсы татып берейин тиги капталына. Mına uşul telefonga çalasыңар. Boğaz be. Belek bak. Oh, Ne uşunda cümüş kılasın. ova. Mına onday. Ey, bolat. Mına. Boğaz be eken. Şu telefonga çalsаңар болот. Tartıp kolçu. Mına onday. Baası kança bolot? Бағасы 170 лira отабыз. 170 he, ulaqtık he bula. Құнан, улаққа салын әлек. Salın elek be, kunan he. Бирөч керек. Mına kunan, mına onday. Kaska kunan eken. Mına baasını şunca surup atışır. Ya. Tamam da kunan. Құнан да 2 жаш. Telefon aytıp koymuş kunanına. 755 35 16. Mına. Uşu kunanın telefonu. Mına alıpçılar şu telefonu ne çilesinler olup. Kimde kanalda, sen kanalda. Belek жаңылыктары дегенди бассаң. 23 120 ming deydi. Oraki 120 ming. Jalalovattın atı. Bul emne ulakka düşüp жүрген at bu. Kulakka düşüp yürügen. Ha. 65'ge. Karamarttık o. Ulakka düşüp жүрген. 55'ge düşüp yürügen. Kliskası qanday? Kliskası yok. Kliskası жоқ мынакей. Karabay. Карабай эле. Kırgız Karabay. Мына улакка düşüp жүрген. Мына жалалаваттык экен. Arkasına tat. Мына момундай. Мына 120 атат. Ondan tartı. Mına. 120 ming. Kettim yanında ödegensin ha. Emin telefonunu aytıp koy dost. Telefonları koy biraz. 703 men. Gel aytıp koy. 703 men 53 39 71. Mana uşul telefon mene mana 120 ming dep surap atышат. He. Mana. Hayır. Hayır. Hoş. Mana 120 ming.
Mına Жалал-Абадта улакка түшүп жүргөн ат. Bir yaş bolot jaska. Mına bir жаш, Аркысычы. Arqı 15 aslı. Эми бааларын айтып койсоң. Bu biyeni 80 bin dolar. 60 bin dolar. Бул 60 миң деп атасың, Телефон номеруңду айтып койсоң эми. 703 78 76 11. Мына ушул телефонго. Мына өкөнү. Өкө бир телефондо казайын. Окей. Бишкек шаары, Пригородный базары. Мына ондай. Daha var şundan üstünde. Азыр. Дагы канча Yaşlılar var bundan da yaşlılar. Kunanlar var. ушул эле телефонго чалышат, Şurada telefonga. Çalsa gelse olur. Мынакей. Канча баш бар дагы? Daha eko var. Дагы өкө барбы? Жаштар ушундай элеби? Biri şundan tenge, birisi çoğ. Kunan bolat al. Кунан болот, Жақшылар. Мына ушул телефонго чалып үйүндө да бар экен. Мына ушундай эле кунандардан ушул телефон менен сүйлөсөңөр болот экен. Мына Бишкек шаары, Пригородный базары бүгүн жылкы тартып жүрөбүз. Мына отайыңыз. Где-то 3 yaş, 4 yaş da var. 3 жаш, 4 жаш, Канча сурап атасыз ушуга? 65. 65 миңге мына ушул. 3-4 жашай. Эме бээ экен, ургачы экен. Бээ. Мына бээ экен, мынакей. Ургачы бээ, мынакей. Мындай. Телефон номеріңізді айтып қойшы, телефонды. Ne orası telefon? Мол сурап калсат, мол деген YouTube'га кирет. Если алабыз дегендер сразу чалат сизге. 555 88 39 34. Мына ушул бээниге ушул телефонго чалып билсеңер болот. Мынакей, мондай бээ экен. Adam tartmayla olsun. Тартпайм. Мынакей. Arkadan tarttın. Arkadan apaç yok. Ар жагынан тартканда эме болуп атпайбы? Күнч. Яғын бир айланып коюн, Апачинин атын. Мына жалдары мындай аппак болуп. Мындай экен. Мындай. Мына жалдары, буттары ак. Бээ. Мында жас кулундар бар экен. Тай болуп калган экен, мыналар. Мына жас тайлар. Мында канча баш бар? 3, 5, 6 экен. Мында 6. 6. Ушулан баасы канча болот атты болсун? 33. Мына 33 дейт. Мына. Канча айлыктар ушулар? 1 жаштыктарбы? Мына 1 жаш болоюн деп коелу. 1 жашка чыга элек. Мына 33төн дейт. Мына мондай. 33төн деп мындай тайлар. Мына 80 миңге. Мына мындай айгыр бар экен. Канча жаш бул? Үйүргө жүрөбү? Үйүргө да түшөт. Үйүргө да түшөт экен. 2 жаш экен. 2 асый. 2 асыйбы, 2 асый. 2 асый экен. Мына үйүргө да түшкөн айгыр. Канча болот атем ушул? Олар 75-тен сатабыз мына. 75-тен бери 80-ден сояда ушул 75-тен мына караны дагы. Мына бул дагы ошол жашпы? Жасы. Бул канчасы? Бул 4 жаш, 4 жаш. 4 жаш, 2 ас. Мынакей, тигил 2 асый, бул 4 жаш экен. Бул дагы эмеге да үйүргө жүрүп атабы? Жок, тигилсе үйүргө. Тигил үйүрдө, Булчу бул оюнга чыгып атабы бул? Улактарга. Жаштай. Мынакей, жаштай дейт.
Mına. Getir okşayıpsa. Bağlarını sırası ile bağlarını aytıp telefon numarını da aytıp koysun. 75'ten bolsa beremiz ökönü. Ökönü 75 tane. Numarimiz 707 He. 59 51 00. Mına şu telefon mına. Şu telefonda bulabız. YouTube bu. YouTube Sokuluk Sokuluk. Sokuluktan mına. Mına ki onday. Mına da aygırlar. Coş çalışıyor. Mına ki. Ben turgan yeri 75'ten. Mına bu yerde at yaptıkları var iken, emin bu at yaptıktan birinci yerden başlayla. Mına yeriniz kança? Komplekti 5 çarpı 5 lira. Mına komplekt isminin 5 yarım 5 binge verem deyip. Mına ikincisi çi? 4 çarpı 4 yarım 4 görüyoruz deyip. Ha 3 3 bin mi? Ha 3 bin. Bu taylarga ya mına kiçineki. O kiçineki. Özel 2 çarpı. Kaysını? O zaman taydık. Taydık 2 yarım bu ya. Mına taydık 2 yarım. Suratlanı gel. Onday bağlar şunday. Ama terdikler çi? Terdikler 600, 500'den bulat. Kertler 1000 som. Mına terdikler 500-600 somdan gel. Terdikler 500-600 som. Kaysını senin som? Kerzavay o. Kertler. Kerzavay ötükler mi? Çok. Terdikler. Mına su o. Mına şu 600 som. Ha bular çi giyisler. 250 som. Mına giyisler de. 200 som bulat. Mına 200 somdan gel. 5 çarpı 5 bin. Mına. Mına onda terdikleri varken. Ötükler 4 bin. Ötükler 4000 be. Ona. Krom ötükler olar ha. Ulak ötükler. Ona ki ulak ötükler. Kojnay. Kozne ulak ötükler 4000 ya ular. Mına onda. 4000. Onda ulak ötükleri varken. Ulakka degen. Bizden var bize var. Tayyip'e kadar. Ema ulakka mına o tizege takkandar kança oladat? 600 som. 700 som. Mına 600 som 700 som go. Ulakka çıkkanda tizege bayla olgan. Emi? Emi bularda aytıp ketpeysiz mi? Paypakları 700, 500, 100 som öncür biraz. Pirçetkiler 350. 350. O yüzöngüler kança oladat demek? Bir carım Allah'ım. Yüzöngüler 1,5'dan he? Allah'ım. Oğuzluklar Boztuklar 600, 700. ana 600-700 somda mına da oğuzluklar varken. Mına yüzöngüleri varken. Basmaylılar kança oladat? 500 som. 400 som. 1000 som. Mına da 400 som, 1000 som. Basmaylılar varken. Emi noktalar göttük he? Noktalar 300 somdan. Mına 300 somdan he? 250'den kaysılары? Taylar, tay noktalar. Mına o taylar he? 250'den. Torpak nokta 150 som. Mına torpak noktalar 150 somdan Bir eken. nokta 300 som. Boy nokta 300 som eken. Onlar Emi? 350'den. 350'den bular жылқылар he? Zıpkıdan. 350'den mına жылқы noktalar. Mına mınандай noktalar var eken. Bak. Tak. Emi jügön götölü. Mına jügöndür 350, 300 kulduran. Kara 350 olur. 1000 som. 1200. ha, Onlar 500. ha, 1200 som. mına 1200. 500. Ha, jügöndürün bağları mına ki 500'den. Ha, mına örgön jügöndür kança? Bunlar Platonot 5000, Prastoy 4000. Ha, prostoy Kayıştan. 4000 he? Kayıştan eken. Örüp barın nemes bağım eken. Kayıştan. Ana mına o yerin emesine. Canaçı kaptağız. 1000 som bulur. Bunu önüne de at atıyla şunu. Kaptağa da koydu. Kaptağa da koyt yerin astına. Okey. 1000 som bu, ek parı, eko 1000 som bu. Eko 1000 som eken parası. Ha, onday. O bir. Yemi. Dedi zipter tarsans.
Takalarçı, takalarda aytып Taka koyuş. 450 so'm komplekt. Takalar 450 somdan ekan komplekt. Komplekt mürü Mığı menen komplekt 450 som. Tedaklıdan Mına жерде аркандар болуп калды буяк. 20 so'm, 25 so'm, 30 so'm, 35 so'm. Metri. Mına metri. 35 som, 25 som, 20 som. Bu da 20 so'm. Mına bul da 20 som. Mına arkandar. Takalarınız qanchada mı? 450. Mına bunday. Endi telefon nomerinizni aytib qo'yingizmi? 0702 0702 08 08 82 82 86. 86 деген ушул телефон номерге чалып, ушул кишилердин мына ат жабдыктарынан алсаңар болот экен. 4000 aşan tak. Мына ат жабылар 3000. Мына мындай экен. Мына кийис менен 4000 сом экен. Мына кийис менен жазылган ат жабуулар экен. Мына ат жабуулары. Мына мындай.